Baskango municipal chongmari abno nahari juda bodollo kurung amsayo awemong party office phiokma salbaria oba haikono tini November talni nechisa salmariwo ambasa puro poso chongmani bagai board office phiogai rejaka katham thayo phiogai reka deputy CEM Onimes de Burma Nahan Nogor Baulia bosti khobai kurung thamo Rinku Mok Onimes de Burma seba koloi o khoroktam candidate ni bagai katal party office phiogai rejaka Phani shalo borok ambasa municipal chongmari wo kuplai ngai lukuroni bagai samung tangnai hini saka deputy CEM Onimes de Burma Kaitham post office phioka sini khoroktam prarthini bagi puila chung Rinku Mok ni office no udbodhon khlaika tarpore chini Onimes de Burma bini ward number 4 number ni bini bo phioka tabu 3 number o chini basanai seba koloi ni office no chung udbodhon khlaika o elaka ni borok good response ro chini jara campaign khlainai chung jara phainai oroni local kormi rok je feedback chung mano we will definitely win this election এবং ambasa municipal elakao chini je প্রার্থী রক বসামানি পরক জিতিকাই বরং বাগি পরক সামুং টাংনাই মনো chini assurance and will definitely work for progress and prosperity. Thank you.